شهید جین جیانم بمیرن. رایدارن حکومت عراقی وزارت کوچ و کوچبران نتوین یکبوی و رای گشتیا دلسوز وکه پنابرین سیاسی وارگاه پنابران یا مغموره ام دخوازین به وی پیاما وکری دربار روش خود و آگهدار بکین. هر وها دخوازین هیوی انخواه پیشکشی و بکین. وکه گل پنابر یه وارگاه مغموره هم د جیان خویا لسر گند بابو کالن خوده هم د جیان خویا پنابریه ده ج صدما پیک آنین دولت ترک ام به زورو زحمتین گلک مزن را رو برومان او مدوریه ده گلک بدل جدازدان صدم پنابری او در بدربون ما دولت ترکیه او ام ج صدما پولیتیقای وان یا تنه حسباندن مافین مین روا ایرو لوارگاه مغمورینه او وای 28 ساله ام پنابرین ام نبود داخوازا خواه پنابر بونم ام مجد دخواست لسر آخا خواه وکه همو گلن جیهانه به ناسنامه و زمان خواه جیانا خواه بدومینین ام دخوازین جیانه که دناو آشتی و آرامیه ده جیان بکین ده توایی جیانا خواه ده ما هر دم جبو پرزگره که کرد چاره سریه که سیاسی و دموکراتیک خواستیه ما ده چرچوه مافین خوین روا ده دموکراتیک بونا ترکیه خواستیه لبله یا لسر ما هاتی فرض کرن بوینا جردوان جیانک بیرومت جیانک کولتی بو وکه گل مغموره موه نپجراند جبر که ما نپجراند مالا ما باغ و بستان ما گند اووار ما تف هاتن شاوتاندن هاتن ویران کرن جسدام وان زخت و چاوساندن دولت ترکیه ام نچار بون آخا باب و کالن خواه بترکینین و در بدر چار آلین جهانه ببین وکه به میلیونان گل کرد یه پنابر بویی ام جیوکه گل مغموره به هزاران کس مبر خدا آخا باشور کردستان و وای 28 ساله ام لعراق جیان خوا بردوام دکین دناف 28 سالان ده ام هر تم لسر رومت خوا و لگوری زاگونین نتوین یک بوی و زاگونین کمار عراق تفگریانه و تو خرابیک آنج زرارک ما نگهشتیا باشور کردستان کمار عراق آنج جیران عراق ویلور اوشون دجی او هلوستا میا مروی بردوام بکه ادعا و دروین دولت ترک ین لسر مدکه تنه جبو ایرشن خوا را بنگه آماده کرنه ام دبر ادعا و پرووکاسیون قمار ترکی و هفکارن ویده پارتیا دموکرات کردستان پدکه ده دکین آنج دبکو بکنده نبر پسیارین تواهی رایا گشتی گل پنابر یه سیاسی وارگه ها مغموره باش نازدکه وکه هنج دزانن ام نج صداما هجاری و فقیریه هاتین ام ج صداما داخازن خوین روا هاتین و ام پنابرین سیاسی نه دما ما دست به مشا خویا پنابریه کری لو ترکیه پولیتیقه قریش یا اشکنجه گرتم بنچاف کرن و قرکرین هبو دما هم ایروجی تماشا دکین هنجی شاهدی آوه دکین شرط و مرجن بوین صداما پنابری اما نهاج هنه او تو گوهرتن لو ترکیه پیک نهاتنه ایرو زندان ترکیه ده جه نمایه جه اندام پرلمنتوی بگره حیا هفسروکن شارداریه جه سیاستمداران بگره حیا روزنامه‌وان و هنرمندان جه زاروکان حیا کالان هر کسین جبو مافی خواه و جبو دموکراسی دنگ خواه بلند که تخن زندانان هر وها ایرو ل ترکیه زخت اسکنجه گرتن او وندا کرن تجاوزا جنان و زاروکان گهشتی لوتکه که او گرتین سیاسی لراستی اسکنجه گرانتین پولیتیقای گندواله کرنه قرکرنه هنجی بردوامه هنجی نز و شاهدیا پیک آنین دولت فاشیست یا ترکیه لسر آخا عراق لسر خوازای کردستان و همولاتین عراق پیک دینه دکن ایرو جیان لترکیه زحمتتر بویا ظلم زورداری زیدتر بویا تالان کرن خوازای بردوامه بمباباران در و ایزاگون نتوی لسر جه اوارن سفیلان بپیوانن دوار آبوری دا وسا لترکیه هاتیه کو ادی مروف نکاره جیانه که آسایی جیان بکه او به اگر چکرنا بنداوان گلک جهن نشته جهبون جهوله هاتنه را کرن رایدار او هزن دبر جیان آمده برپسیار وکه گل مغموره ام دخوازین بشوه که زلال جبو و دیار بکن او دخوازین هنج مفهم بکن یا ترکیه بریا 28 سالان آنی سر ما او د جیانا پنابریه د دایی بردوام کرن ایرو لمغموره جد خوازه به همان شوازه قرکرن او قتل عامان پیک بینه به هجت او اگرن ببنگه
dixwaze me dike armanc. Gev li me dixwin û dixwazin aramiya civaka me têk bidin. Rast e em ji ber mafên xwe yên rewa penaber bûne. Em piştgirî didin tekoşîna azadiya gelê Kurd ya dibin pêşengiya rêber Apo de pêşketî. Em bi raman û felsefeya rêber Apo ve girêdayîne. Em wargehekiya sifîlanên û piranî şeniyên me ji zarok, jin, pîr û kalan pêk tê. Desthilatdariya AKP û MHP ya li Tirkiyeyê desthilatdariyekî faşîst e. Ev desthilatdarî hem aramiya herêmê têk dide hem jî li her derê ku Kurd heyî dijminahiya gelê Kurd dike. Ji ber ku ev dewleta faşîst rojane li ser gelê Kurd qirkirinê pêk tîne û îro jî dixwaze pêk bîne em dijberê vê desthilatdariyê ne. Ji ber ku em daxwaza çareseriya demokratîk ka pirsgirêka Kurd û demokratîkkirina Tirkiye dikin em dibin hedef. Pêwîst e serî de Iraq û netewên yekbûyî tevahî cîhan vê rastiyê baş bizane û li gorî wê nêz bibe. Divê êrişên li ser me pêk tên asayî neyên dîtin û beramberî vê bêdenkmayîn çê nebe. Divê hem Wezareta Koç û Koçberan hem neteweyên yekbûyî hem jî tevahî sazî û dezgehên mafê mirovan li beramberî êrişên li ser me pêk tên raweste û xwedî li wargeha me ya sivîl derbikeve. Li beramberî êrişên dewleta Tirkiye bêdengî tê wateya pejirandina van êrişan û tê wateya hevkariyê. Hevkariya bi dewleta Tirk re. Em naxwazîn hûn bibin şîrîkê tawanên dij mirovahî û dij zagonên netewî yên dewleta Tirkiyeyê. Em naxwazîn hûn bi çavê wan bi lênêrîna wan û hedef nîşankirina wan nêzîkî me bibin. Hûn wargeha penaberan ya Mexmûrê baş nas dikin. Di dema hatina dijminê mirovahiyê Daişê de we şahidiya berxwedana gelê me kir. Hûn pir baş dizanin gelê me çawa li beramberî Daişê rawestiya. Li rexa Iraq û Herêma Kurdistanê cihê xwe girt. Me bi xwe re destkeftiyên Iraq û Başûrê Kurdistanê jî parast. Ji ber vê yekê Mesûd Barzanî bi xwe hat wargeha me û sîpasiya gelê me kir. Herkes dizane Mesûd Barzanî wê demê bi xwe got. Dema Daeş êrişî me kir komara Tirkiye piştgirî nedame. Sedemê piştgirî nedayînê komara Tirkiye êrişên Daişê rast didît û piştgirî dikir. Her wiha rayedarên Iraqê ji sedema rolê wan yê parastina destkeftiyên Iraqê û gelê Iraqê di kesayeta Serokwezîrê wê demê Birêz Heydar el-Ebadî de sîpasî ji bo tekoşîna azadiyê hat kirin. îro li ser me yên ku di dema hatina Daişê de li rexa Iraq û Başûrê Kurdistanê cih digirtin xeterî û metirsî heye. Ya ku Daişê nekariye bike îro desthilatdariya Erdogan û Bahçelî dixwazin pêk bînin û vê jî dixwazin li ber çavê we bikin. Weke gelê penaberiyê wargeha Mexmûrê em bank li tevahî gelên cîhanê neteweyên yekbûyî Wezareta Koç û Koçberan hikûmeta navendiya Iraqê saziyên mafê mirovan dikin li beramberî van êrişên li ser me bibin xwedî helwest û wargeha me biparêzin. Em dixwazin em daxwaz ji we dikin hûn berpisyartiyên xwe li beramberî me bicêbînin. Meclisa Gela Demokratîk ya wargeha Mexmûrê. Bêjî berxwedana Mexmûrê, bêjî berxwedana Mexmûrê, bêjî berxwedana Mexmûrê. Bimre îxanet, bimre îxanet, bimre îxanet.